Želje su duboko povezane sa svakim ljudskim bićem. One nas prate, možemo čak reći da nas vode. Na sasvim bazičnom nivou želje nam pomažu da preživimo i zadovoljimo naše osnovne potrebe. Sa druge strane, žudnja otvara vrata nekim apstraktnim mentalnim aktivnostima. One podstiču okretanje višim stvarima. Nekada su artikulisane glasno, a nekad se apsolutno tajno čuvaju i ne pokazuje nikome. Bilo kako, nezaustavljive su i imaju potencijal da stvore utopije. Tako da nije začuđujuće što želja predstavlja značajan segment u umetničkoj produkciji, bilo da je tema ili stvaralački impuls. Mesto želje naziv je izložbe radova u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine, kojom su se predstavile umetnice iz Bremena. Dosta toga je ovde izvedeno u različitim medijima, a vidjet ćete da su u pitanju i fotografije, i film, i slike, ima instalacije, ima dosta dokumentacije, što negde proširuje tu vremensku dimenziju od neke prošlosti preko sadašnjosti do neke zamišljene budućnosti, što negde je veoma interesantno za nas za sagledavanje i daje u suštini jednu prilično optimističnu sliku naših života i pored toga što ima dosta slika realnosti, ipak negde su umetnice okrenute nekim pozitivnim vrednostima kojima bi trebali svi više da težimo. Projekat Mesto želje inspirisan imenom grada Novi Sad, koje nosi reminiscenciju na Rajski vrt, ističe inherentni kvalitet umetnosti koji je baziran na ljudskoj težnji večnosti, nečemu izvan naše smrtne egzistencije što transcendira svakodnevni život. Ovakav ugao gledanja i perspektiva su zajednički za svih 8 nemačkih umetnica. Istovremeno, ovo nije projekat o romantičarskom sanjarenju, nostalgiji ili utopiji. Žudnje umetnika su fokusirane na specifičnu realnost sadašnjosti, umesto na nade i iluzije koje neće nikada biti realizovane. Ova izložba je u stvari rezultat jedne saradnje, da kažem, umetnika i kustosa iz Novog Sada i Bremena. Naime, Marike Heinz-Hock, koja je autorka ove izložbe, 2006. godine je boravila u Novom Sadu, bila je gošća Galerije Zlatno oko gde je imala izložbu. Nakon toga naš umetnik odavde, Andrej Tišmejer, boravio u rezidencijalnom programu u Bremenu, gde je još upoznao druge neke umetnike i autore tamo. Nakon toga je došlo do neke ideje za saradnjom sa muzejem, jer je to negde bila prilika da se i mi uključimo, pokažemo malo, damo neke institucionalne, da kažem, mogućnosti, pružimo našoj sceni. Ideja je da se naravno ovo druženje i nastavi naredne godine, odnosno oni su nas pozvali da se naši umetnici i umetnici tamo predstave naredne godine u njihovom muzeju, tako da bi na taj način naša saradnja bila dalje nastavljena.